يا أمريكي يا أوروموكو يرون يرو كابسوتي halkanii guyyaa hirriba dhabnee qabsaayuu qabna. Sirna naaftanyaa akkuma kalee har'as uummata Oromoo irratti gocha sanyii duguuggaa raawwataa jira. Amma booda nama bishaan opiidiyoo dhuge kamiyyuu hin dhamanne. Gochi mootummaan kun uummata Oromoo irratti dalagaa jiru kana guutuun addunyaa dhagahuu qabdi. Qabsoon keenyas kana caala daraan cimee itti fufuu qaba. Anis gochi mootummaan kun uummata Oromoo irratti dalagaa jiru kana guutuu addunyaa dhageessuuf afaan garagaraa afaan 19 video hojjedhee isiniif qopheessee jira. Video keenya hanga xumuraatitti daawwadhaa. Saba keessaniifis share godhaa. Haqa qabna, ni falmanna, ni qabsoofna, ni bilisoomna. Duguuggaa sanyii sirna naftanyaa uummata Oromoo irraan gaggeessaa jiru ni balaaleffata. Gumaan Haacaaluu Nuufaamoo, Jawaar Mohammadii fi hidhamtoota siyaasaa hundumtuu akka gadi lakkifaman gaafan. Qabsoo uummata Oromoo ni deeggara. Mirza Amir Hamza, Free Jawar Mohammed, Bekele Gaiba, Hamza Borana, and other Oromo political prisoners. We stand with the OromoProtests. السلام عليكم، أنا حمزة. نحن نقف ضد الظلم الذي فعله أبي أحمد ضد الأورومو، وندعم المظاهرات التي أقيمت من طرف أورومو. Nous demandons la liberté de Jawar Mohammed, Bekele Gaiba, Hamza Borana et tous les autres prisonniers Oromo. Nous sommes avec les Oromo. Tunapinga ukatili ambao Abiy Ahmed anawafanyia wa Oromo. Sisi tunasimama na OromoProtests. Ben Şerif Hasan. Biz Abiy Ahmed'in Oromolara yaptığı zulümlere karşı çıkıyoruz. Oromo protestolarını destekliyoruz. We want justice, liberty and freedom for Oromo people. We stand with the OromoProtests. Indan ko samsi omoro ɓe no landiti nundal tigi tigi mbeɗe wondi omoro ɓen wondugol e wullitande maɓɓe ni. اسمي محمد مой против насилия Abiy Ahmed в отношении нации Oromo. Мой протестант में Oromo. इथियोपिया में ओरोमो को जेल में बंद करना और उन लोगों को मारना बंद करो और हम इथियोपिया के प्रोटेस्टर के साथ हैं. Selamun aleyküm. اسمم معصوم عبدالله زاده. من از افغانستان هستم. مردم ارومو عدالت واقعی میخواهند. ما از تظاهرات مردم ارومو حمایت میکنیم. Nous voulons la justice de Hatzal Moussa et Joël Mohamed et la liberté de tous les Oromo emprisonnés. Nous sommes ensemble avec les Oromo. وباهناي عدالة إن لو هلو حجالو هندسة يو جوار محمد إذا ما أنت كحر حبسي هذا إن يدب وهلان حرية دولا وإحنا تاجرسنا هاي بنامبحة أي وضع أورمو. Oromolar üçün beylikçilik және тәуелсіздік қалаймыз. Biz Oromo narazılıklarıyla birgemiz. Sunana Usama Idi Abbas. Ku dakatar da kashe-kashe da jiye Oromo a ƙasar Habasha. Mu mun tsaya tare da zanga-zangar Oromo. نطالب بإخراج جوار محمد بكيرة قربة حمزة بورانا وكل الأبرياء الذين هم في السجون. نحن مع وقفة الاحتجاج الأورومية. Jawar Mohammed, Bekele Gaiba, Hamza Borana ve tüm masum insanları hapsetmeyi bırakın. Biz Oromo protestolarıyla beraberiz. Ntogo Mohammed Ba, ame klenia horaya ani yere mahorari fegata Oromo ma. Munu Oromo mega boko ga dusma kashira anu be no fe. Berhenti membunuh dan memenjarakan rakyat Oromo di Ethiopia. Kami bersama OromoProtests. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po si Muhammad Yasin Abdullah. Gusto ko lang sabihin na hindi lang pagpatay at pagkukulong sa mga kapatid namin Oromo sa Ethiopia. Hindi sa akin isang protesta Oromo sa Inalen mo chirungamuga hajalo hundasa. Amasudidwe Jawal Muhammad ndi anthu onse a Oromo amene ali mndende. Ife tikuyimilira pa zonse zomwe akupanga anthu a Oromo. أنا محمد إبراهيم سيد زير ورفويا رايك ضد الأورومو ربي يعطيك ثمن وذاك ينحفل وكنيا
غيره. ኦሮሞዎችን ማሰርና መግደል ይቁም። ጀዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ ቦረና እና ሁሉም የኦሮሞ የፖለቲካ እስረኞች ይለቀቁልን። እኛ ኦሮሞዎች እውነተኛ ፍትህ እንፈልጋለን። ኦሮሞ ፕሮቴስትን እንደግፋለን።